Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, nna ka tle go moiselele Augustine Letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube kobose go lemogo ka tshedimosetso. People like to criticize for the sake of criticizing, but nonetheless the truth will prevail. Mokwaledi kakaretso wa lekoko la ANC Fikileng Balula o gapetse kwa thoko dikganetso mabapi le go tsaya karolo ga setšhaba ga ANC le thulaganyo ya go tlhopha bontlhopheng bo bomeiara. We must clean up the physical infrastructure as much as we must clean up the corruption and criminality in the city. Motshwaedi wa dipolotiki Lukhona Mgunu o senotswe go baema nokeng ba lekoko la Rice Mzansi mo Johannesburg. Bushimape's commitment exemplifies that a true revolutionary does not choose battles for convenience. Tonakgolo ya maloba ya Northwest Bushimape o tlhotsa fitlhilwe kwa Huhudi kwa Vryburg. Mogaetso madume tsa segonjono re di simolola ka gore mokwaledi kakaretso wa ANC Fikileng Balula o gapetse thoko ba ba kgalelang ANC kgato ya bone ya go letlelela baagi go nna le seabe mo go tlhophiweng ga bontlhopheng ba bomeiara. Lekoko le ne go sa le gale mo bekeng eno la bulela tsamaiso ya go tlhopha e letlelela maAforika Borwa go ka tlhopha bontlhopheng ba bommasepala bagolo ba le robedi ba naga ditoropokgolo le ditorotswana di le 22. Balula o na bua le bobegakgang kwa kopano ya malatsi a le mabedi ya komiti khuduthamaga ya ANC kwa Kempton Park mo Johannesburg. Boeteledipele jwa ANC bo tla wetsa malatsi a le mabedi a tlang bo samagane le merero e amanang le ditlhopho tsa dipusoselegae tse di tlileng go tshwarwa ka Ngwanatsele a le malatsi a le 4. Mokwaledi kakaretso wa ANC Fikileng Balula o tsibogetse dipego tsa gore ka ntlha ya fa lekoko le tlhaela bokgoni le sweditse go tshwara tsamaiso ya gore setšhaba e nne sone se se tlhophang ntlhopheng e leng tsamaiso e tla letlang maAforika Borwa go tlhopha le bao e seng ditokololo tse di kwadisitsweng tsa lekoko. It has been unbelievable, the responses that we got in terms of public participation, the names that people have suggested, who should become the mayor and so on. They will be subjected to the shortlisting process and interviews, and another end we will select one candidate. Kgabagareng Balula o ikwetse go ba ba boloditseng megwanto kgatlhanong le baditšhaba ba ba seng mo molaong go se itse le molao mo matsogong le go dira bosenyi. Balula a re go tshwanetse ga obamelwa molao. Current state of situation in the country that is happening, which borders on vigilantism, because it works outside the parameters of the state and the rule of law in our country. We are a constitutional democracy. People have got a right to protest, but not to take the law into their own hands and give us a terrible image that there is no state in South Africa. Vigilantes and groupings do as they wish. So the state must lead and provide leadership. Kopano ya NEC solofetse go amogela dipegelo tsa go diragadiwa ga leano la tiragatso ya dipusoselegae le le tlenegisitsweng ke lekoko mmogo le ba lekgotla ba ka nna kgolo a matlhano ka Lwetse ngogola. Kopano e tla tsepamisa mogopolo mo tsereganyong ya yona ya go tila makoa a thebolo ya ditirelo go tshwana le metsi, motlakase le mafaratlhatlha ga mmogo le tsamaiso. Jack Smalley o tlhophilwe gape jaaka moeteledipele wa lekoko la Democratic Alliance kwa Limpopo. Phenyo ya ga Smalley e latela morago ga go sekegwa mo lekokong ka ngwaga wa 2021 go latela ditatofatso tsa tsietso go lekgetho. Dikemedi di dikokwane go tsenela konferense ya lekoko kwa Polokwane. Baemedi ba Democratic Alliance ba gorogile kwa Polokwane go tlhopha baeteledipele ba bantšhwa ba lekoko kganetso. Jack Smalley o tlhophilwe gape jaaka moeteledipele wa lekoko la porofense. Smalley o ne a gaisanela maemo le moeteledipele wa pele Lindy Wilson gape le motlatso Thecheng. It's a great honor and a privilege to stand here as your newly elected leader. I accept this responsibility with humility, determination, and a clear commitment. Smalley o batla go bona lekoko kganetso le gola mo ditlhophong selegae tsa Ngwanatsele. Limpopo has endured endless weeks, months,
and some cases years without water. Sewage flows down our roads and streets. Our roads have become obstacles, courses. Crime has taken hold in too many communities. Corruption has eaten away at our public institutions. Moeteledipele wa federale wa DA Gordon Hill Lewis le modulasetilo wa federale Solim Simanga le bone ba ne ba tsenetse Congress. I'm optimistic, my friends, because everything that this province and its many towns and cities have been through and are going through does not need to permanently define their future. Failure is not our destiny. We are not a poor country. We are not a failing country. We are a country that is made poor by bad government. Congress eo e tla morago ga Congress ya Province ya bofelo ya ditlhopho ya DA e neng e tshwere ka 2023. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC Polokwane. Letsholo la Rise Mzansi jaaka le lengwe la maano a lekoko le a dirisang go lwela setilo se se kwa godimo mo masepaleng wa Johannesburg le matlafetse morago go itsisiwe ga Lukhona Mnguni jaaka ntlhopheng wa bommeiara jwa masepala ono. Mnguni ke serutei le mofuputsi tabeng tsa tsamaiso le dithuto tsa ntshetsopele. E boetse ke mohlophuli wa mehleng tabeng tsa maano le moitseki wa mehleng. Letswalla lena la Flagstaff Eastern Cape le re le kene maemong ana ho aha lelapa la hahabo le letjha la dipolitiki. O re o tla tsepamisa maikutlo twantshong ya bobodu le ho kgutlisa tshepo ho baahi ba Johannesburg. We must clean up the physical infrastructure as much as we must clean up the corruption and criminality in the city. But we must also clean up the soul of this city and return it to its residents so that we can all live dignified lives. Ho phatlalatswa boiteko ba hae ho hohetse mmadipolitiki ya tsebahalang eo mokga wa hahabo o nang le ditumellano tsa tshebedisano mmoho dikgethong tsa makgotla a metse. We must give over to the next generation, to a young generation. They must take over. And they must become involved now. They must watch this old generation that we don't mess up the country that they are going to inherit from us. Rise Mzansi ke mokga wa bohlano o phatlalatsang setho sa ho iketela setulo sa bomeara Johannesburg ka mora DA, PA, Action SA le IFP. The corrupt people, the incompetent people who have run this city to the ground didn't do so because they are black. They did so because they are unethical. Zibi o boetse o hlalosa ha mokga o tla aha naha o tsepamisitse maikutlo ho toka, tekatekano le tokoloho. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Johannesburg. African Transformation Movement e kwetse mo baaging go enela tshono ka divoutu tsa bona gore e kgone go rwesa go tswelela go rwesa baemedi ba setšhaba maikarabelo. Moeteledipele wa lekoko kwa parlamenteng Vuyo Zungula o dumela gore ditiragalo tse di jaaka ya phalaphala e amanang le moporesidente Cyril Ramaphosa e ka nna kganyana ya maloba fa lekoko le ka busa. Zungula o buile se ka nako ya tlhomosemmuso ya lekwalo la ditsholofetso la lekoko kwa lebaleng la metshameko la Buffalo City kwa Kugongwo City kwa Kapa Botlhaba. Lekoko la African Transformation Movement le solofeditse tsamaiso e phepa e senang bonweenwee mo bommasepala. Le tlile go nna le bontlhopheng kwa diotong tsotlhe mo nageng pele ga ditlhopho tse di letilweng ka leitlho le leng tšhotšho ka Ngwanatsele tlhola malatsi a le 4. Gape lekoko le solofeditse tsamaiso e rwesang baeteledipele maikarabelo a dikgato tsa bona le kobamelo molao. People must vote ATM knowing very well that there's a constitution in our country and we must be guided by that constitution. At a national level, amongst other issues, I spoke about the other issues we've been dealing with in the budget debates. Phala is but one of many other issues. Even in the councils, there's a Municipal Structures Act. Is it being followed? The answer is no.
So people must vote for ATM knowing very well that we are going to follow the law to the T. Balatedi ba mokgatlho ba malala laotswe go ka simolola go ngokela lekoko batlhophi. ATM is speaking in a different language. It is bringing back Ubuntu, humanity. And us as young people in this country, I mean, we're going through a lot. The things that we go through are actually the ones that lead to substance abuse. Government of this country has demonstrated clearly that it does not care about its citizens, and therefore if anybody out there is serious about bringing change to South Africa in advancing the lives of the people of this country, they must vote for the ATM. Vuyo Zungula is the only person that speaks sense to Parliament. He speaks for us as South Africans, he speaks for us as youth. He's the only one that's making sense right now. So I'm hoping that after this manifesto, a lot of people will actually see us as ATM because we make sure that everyone that's in power is kept accountable. Lekoko le tla itsise bontlhopheng ba lone ba bo meyara fa nako e ntse e tsamaya. Re boe gape re go amogela mogaetsho mo karolo ya bobedi mme re tsholetse ka gore motlatsa moporesidente Paul Mashatile o ikwetse go baagi go dumela mo tirong ya sepodisi o kgadile ditiro tsa bosenyi tse di tsweletseng go tota balwela ditshwanelo tsa setšhaba. Mashatile o ne a rebola puo ya go tlotlomatsa tonakgolo ya maloba Bushi Mape kwa tirelophitlho e neng e tshwaretswe kwa Huhudi kwa Vryburg. Se ke morago ga go bolawa ga molwela ditshwanelo tsa baagi Thato Molosankwe. Batlaphitlhong ba itlhobogela mogaka wa bona ebile e le molwela kgololosego Bushi Mape. O neetswe tirelophitlho e kgethegileng ya porofense ya Category 1 ke Presidente Cyril Ramaphosa. Batlaphitlhong ba ne ba akaretsa moporesidente wa pele Kgalema Motlanthe ga mmogo le motlatsa moporesidente Paul Mashatile. Ba lelapa la ga Mape ba mo kaile jaaka motho yo neng a dumela mo thutong. A lot of people over to sit in terms of education. He told me at one time that Neo, you know, one of the things that pains me is that our organization is not doing enough in terms of education. He stood in a conference here, ANC, why don't we say at least metric as a requirement? And it's a long time ago. Batshwara kaene ba pele ba re lekoko la ANC le tshwanetse la diragatsa melawana ya lekoko go tlotla molwela kgololosego yono. Motlatsa moporesidente Paul Mashatile a re puso e tshwenyegile ka ga dipolao tsa bakgaratlhi. We do so at a time when our province and country are once again confronted by painful reality of violence and criminality that continue to rob families and communities of their peace and security. As government, we remain deeply dismayed and outraged by the barbaric killing of a community activist, Thato Molosankwe, from Lomanyaneng village in Mahikeng. Kgabagare ba gaka ba sesole ba re go tlotla tonakgolo eno ya maloba Bushi Mape puso e tshwanetse ya tokafatsa matshelo a baagi. Zebulon Maine, SABC News, Huhudi. Baagi ba Mahikeng kwa Northwest ba santse ba itharabologelwa go latela polao ya mokgaratlhi wa ditshwanelo tsa baagi Thato Molosankwe mo bekeng eno. Molosankwe o fitlhetswe a bolailwe kwa legaeng la gagwe kwa Lomanyaneng ka Laboraro. Mme mogaetsho re go lopile gore o lebelele gore o gopola Molosankwe jang gore o amile botshelo jwa gago jang mme ditshwanelo tsa gago di ntse jana mo Facebook le mo WhatsApp. Senganga Molosankwe ke utlwile ka ga ene fa ne a tsamaya ka maoto go tswa kwa Northwest go ya kwa Cape Town mme a lwanela bana le basadi. Jaanong ke utlwile botlhoko thata go utlwa gore o bolailwe a mapodisi a tshware babolai. Ke utlwa botlhoko thata fa motho a thusa batho a batla bosiamisi mme a tlhokafala ka setlhogo a moya wa ga Rre Molosankwe o ithobela ka kagiso. Mo South Africa motho a bolela nnete a wa ba nyake nnete kgotsa a šireletša setšhaba wa se wa ba senyake bona fela ba nyaka o ne o bolela maaka metlhe wena o bolela nnete o dira dilo tša nnete ba tšea bophelo ba gago moya wa Thato o robale ka kgotso.
re boe gape re go amogela mogaetso mo karolong ya bofelo mme re di tsweletse ka gore ngaka Kayode Fayemi o gotlhile dipuso tsa Afrika le dikgwebo go lebelela maatla a lefatshe le seemo sa dipolotiki se se fetogang go ya ka selebego sa nnete le togamano e tlhapileng sentle fa na bua kwa Cape Town kwa tlhatlhelelong ya Thabo Mbeki Africa Day. Fayemi yo e leng serutegi sa boditšhabatšhaba le motho wa dipolotiki kwa nageng ya Nigeria o rile Afrika e ka se nne serala sa kagisano kgotsa kgaisano ya dinaga tsa kwa ntle. Puo ya gagwe e tsamaelana le mono wa tlhatlhelelo ya monongwaga e leng Rebuilding African Unity in an Age of Fragmentation, Solidarity as well as renewal of institutions. History compels us to ask difficult questions. Will Africa once again remain merely a source of raw materials for external industrial powers? Will we continue to export wealth while importing poverty and dependency? Or can this historical moment become the turning point through which Africa finally moves from extraction to structural transformation? Mapodisi a Limpopo a mo letsholong la go batla babelaelwa morago ga gore bajanala ba le babedi ba fitlhele ba bolailwe setlhogo kwa Kruger National Park. Batswasetlhabelo ke monna wa dingwaga di le 71 le mosadi yo boitshupo jwa gagwe bo ise bo itsiweng kwa ba bonwe kwa la bofelo ka kwa picnicking kwa Pafore ka la boraro. Ditopo tsa bone di bonwe la botlhano mme di kokobetse mo Cross Corner mo noka ya Livobo le Limpopo di kopanelang gone. The circumstances surrounding the incident remain unclear at this stage, and the police have opened 2 counts of murder and hijacking for further investigation. General Khadebe has assured the public that maximum resources have been deployed to ensure that those responsible are traced and brought to justice. The South African Police Service is working closely with Kruger National Park authorities as investigations continue. Mothoetso dindilikalo tsa segonjono dikgang tsa sepedi di a latela ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jaana ke go tlogela ka ponelopelo ya maemo a bosa go fitlha gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bose gape.